ветераннарга үгөс болбут спартакиада тылла турар. Быйыл 19 сылыны табыт. Кытты хүрдәк көктөк. Сүрбе бир нәһилеттен 106 спортсмен келле. Оннан берестебителлер спорт активисттары мохуннулар. Инекнан хүрдәк шөй Ибрахимов боло турар. Бихи спартакиада бутан хылынайы агыс көрүңнән табыт. Оны быйыл иккәнгә рардыбыт. Бүгүн бу эстафета болар. Бул жаннан ити кабылык камыска оны остол тениһе. Онтун жехине көрүңнәр бетен сахмат, добат, дарс, онна мохсо ити кыржастар күннәргә ритыпбыт. 6-5 күнүгәр. Онан же бүгүнгү күнгө бу жоммут хүрдәгән олы койры көтө үллән келлелер. Наха шугайдык сагаланна. Онан биге бу быйыл улустага ветеран хебете мындыр хастен бырайык Сурьямын гранга кыттаммыт ухун үелениге сылла хорукта хутумна хулениге хаҗабыт. Онан же бу спартакиада быт мындыр хаспыт бырайыгын бир улхан терехине.